Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kekhudinyo trip National Awakening Movement hakasaw trip kelalingkot arjar pausan kelatak renting ya ke sarkar jella belailam di National People's Party kepenjelan ya semua trikam jagi arli ki Autonomous District Council hari lum khasi bajantia sesisnem berhadi maka semua trikam kebasan snem pura kilakutna. Hagaju keran bakilat patai kubor working president jangka khnam ubat Thomas Pasa ulang makum magalong minta kebor light load leni ka autonomy power jangka district council keladuk no nakada gujing tuklar sebapala jangka sarkar jella. Ulang ru bakalong kebalinggo banyoi bu sembut mindirang ba ke jella ubak kemi ikatna district council affair unpin menai ka tarik penlong election wala ka de ka binta jangka office jang governor ke jella ban pin menai ya ka tarik ban penlong ya ke election. Ka election siya no pi kampa ladap declare no deputy CM ba perstuan tensang. Maka rule ko ang balada declare ka election ka model code of conduct dari menteri kam. Jadi ketika declare kamu declare dau deputy chief minister minister in charge of DCA. Ada one naga notification apa ka office jong governor. Tinggi kedan kajing tuklar kajing muslia juga state government hakam ki jam beribat jong kadis council bahkan ni kajing penjelan ni kadai kajing lek don bawah jong kadis council kepala lak penmong pada iku buat li senong kiba ko abani si mentah kan election ambisi ada kalian kadis council lagi report gelada penjelan ni tuka semua itu rekam juga kadis council sistem ndre benai wat hadin kajing penbet semai senong dang pun senong kiba Bekap giba mohon. Solusi banjir i bagi senang kita giba declare boycott election. Kalau nggak solusi, kadang ke failure juga di council. Haka bapen bet semai ke senang kerja lek kerke la on no. Lani kadetang kabut mancu penjelang. Handai pindah pet ye ya pi kendon ke bala dapat situ. Hak artikel ke balai. Governor ula ban penjelang yang apa semua itu rekam juga di council tang lada don national emergency. Mak kam don kanu national emergency kebal se kebala kaban aibor rajik penjelan. Tekan ni kana pi ni sosi ba ban ong. Ba hado kene klemat. Ni yo I kumbaka autonomy power jo dis council ka adu. Ni kene kata nomor ba kajing tuklar pala jo state government.